Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublayi pi baro gini gilongi khubor bam takasni. U menteri katna jo kai perthei kajilla uba polling do hakasing sajan ulale jingo eka kupli Orchid Resort kabadan hapriang West Janti Hills kum shibenta kajing tokin halor ki jaka jingo kai bapet deka sorkar. Ulasan ran lang daw MLE kathan uba nujor ki sungo bad ka director ka tourism kong Brenda L. Pakenten ringkat kiwe ki he sorkar. Hagani ka jinglet jingo umentri ula Ling hawa akupli ban pet bnya ya kalat kalenti ban kentiu ya ka kam jingo kai perthei bad ula ya krenru bad ipat ba shnong. Haga jingyalang horizon ka kinhun na ka sunjuk ki wa he shnong Yuski Sapai Circle kala IT da ka jingtho sya umentri bakentu ya ka sorkar ban penbha bat kentiu ya ka tourism hagi khatlai telikishnong hachut waku Sapai corridor ki kenturu bagini kishnong day ban pelong kum ki tourism zone bat ban penrung hapo ka jingpet jangkatna tourism ba ki pat ba kinyo jingmentoi na ki skim sorkar jingkershan pisa bat jinghikai. Hagati ka jingtho kila kenturu ya ka sorkar ban shimkya ban penkhoj bat pen imbyang ya ka wa kupli na ka benta ka eco tourism bat ka jingma kamaryang kila ai jingmut ru badai ban kentiu ya ki kamkai benta bat ki water sports ki balong eco friendly hagani ka than. Chọc ở đây kiểu Không thể rồi. người ta đi một chắc Tấm về cái resort trong một vùng chỗ của ai đấy. berapa pak? Được chưa rồi? Dah. Biar. Không kiểm không bằng. Udah biar apa? 4 triệu. Ô. Bi dah biji bila pendek je ni. Kan Muslim gini.
sniu kuloi mo. Long very recently sir. Dang kat no lak sniu nei. Suzuki 49 tapi. Sini ada bun gini, bun mem, bun ter kuno. Kini ban pen kering pai bak dah. Ndan dah tangkem dah situ. Bun tu mem, bun hawa. Cruise kiat Nama kene kalau lai cak sosak ya saja. Ay Filipina cũng nó là cái tiểu nó làm suối Hả? Suối đó lắm ập lâu à ta rồi tender yang ketika construction fencing di roofing yang pak ini boleh ada air section lekat boleh kerja buat 1.80 crore di tadi kesai coba kita mendapat nilai air di administrative approval mendaga air fencing di resort kepada section ekonomi 0.94 crore di lain negara masih dan kemudian warga ketika tourism juga industri dia sistem tak lain boleh kalau sudah kiai kepada kiai jimbet harus bernomor dan tourism kan seasonal migration wa wilayah nomor advance kita sudah berpikir jadi no advance cuci gelombang merupakan history di Pakistan di India itu tourism India untuk soal dari dua tahun dekat tu contoh undivided Assam terus akan mengusul soal dalam station tu lagi T41 di Umiam dan LNT berbalik dia state capital di Assam Rocky dan state capital di Medan jika location tu kali gue dalam very strategic location dia ada tinggi but di national majority masuk bidang di sektor bidang di benda jom surat
din ya da nega area da zongi ba asam ba sulong relation to sulong skill ba ini kalau pasti ya boleh coba kita di consider tak pernah boleh bisa share kalau kita dah makin sebut ini challenge pada tourism dan mana develop in isolation minum dan pembawaan jual di tourism telah develop. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. we love Hello Meghalaya